Zamislite da postoji toliko tanak materijal da je gotovo providan, a da je oko 200 puta jači od konstrukcijskog čelika. Zamislite pancir od istog materijala, lagan kao pero, a otporan na metke. E pa ljudi moji, postoji. Ako do sada niste čuli za njega, sad ćete. My name is Bond. Vagabond. Godine 2004. Dvojica naučnika, Game i Novoselov, izdvojili su iz parčeta grafita grafen. Grafen je dvodimenzionalna ugljenička struktura debljine jednog atoma. Za izdvajanje su koristili lepljivu traku ili ti selotejp. Grafen je skoro u potpunosti providan, ali je istovremeno i toliko gust da ni najmanji atomi gasa ne mogu da prođu kroz njega. Neobično je čvrst, a istovremeno savitljiv. U poređenju lista grafena sa čelikom 6 puta je lakši, ima 5 do 6 puta manju gustoću, 2 puta tvrđi sa 10 puta jačom čvrstoćom i 13 puta savitljiviji. Ove karakteristike bi mogle imati izuzetno veliki uticaj na budućnost gradnje vozila, a posebno na avioindustriju, koja uveliko zavisi o balansu čvrstoće i težine materijala. Sa obzirom na njegovu elastičnost do 20%, novi i radikalan dizajn mogao bi biti dostupan za sve vrste vozila. Osim toga, grafen se može reciklirati, pa zbog toga može biti jeftin za proizvodnju. Grafen stvara električnu energiju kada ga pogodi svetlo. Radi na principu da kada je pogođen svetlom, i to gotovo bilo kojom vrstom svetla, dobija karakteristiku toplog provodnika. To znači da elektroni molekula grafena dobiju dovoljno energije da se počnu kretati iako ugljenik ispod ostaje hladan. Kada se stavi na različite materijale, materijal debljine jednog atoma može poprimiti drastično različite svojstva. Grafen je toliko tanak da je pod uticam električnog polja atoma ispod njega. Pošto je praktično providan, dobar je provodnik. Grafen je podesan za izradu providnih ekrana osetljivih na dodir, svetlosnih panela i solarnih ćelija. Jedna od mana grafena je da dok ima neverovatnu čvrstoću, on je ipak pretanak, debljina jednog atoma, pa ga to čini sklonog oštećenju. Ali, ako je list grafena sa rupama izložen slobodnim atomima ugljenika, on će popuniti svoje rupe i opet postati kao nov. Zamislite da oko planete postoji napravljena kupola od gomilu slojeva ovog ili nekog sličnog materijala. Bili bi bezbedni možda od udara nekog meteorita, a i dalje bi dobijali sunčevu svetlost iz svemira zbog njegove prozirnosti. A možda bi to pak sprečilo vakum da izvuče sav kiseonik sa zemlje. No, šalu na stranu. Grafen je trenutno jedan od najčudesnijih materijala na svetu, a njegov potencijal se tek počeo otkrivati.